Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ariko uruko hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze guhera muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yakozanyijeho bikomeye cyane n'ihuriro rya leta ya Congo FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo mu mirwano ikaze yabereye hano muri teritwari ya Rucuru muri groupement ya Binza. Amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko intare za Sarambwe zongeye gukoramo bikomeye cyane aba FDLR barwanira hano Binza cyangwa bari hano Binza. Kugeza ubu ngubu amakuru aravuga ko ibitero byatangiye kuri tariki 9 Kamena 2025 mu mujyi wa Nyamilima, ni mu birometero 40 uvuye ahitwa Kiwanja, hakaba muri groupement ya Binza hano muri teritwari ya Rucuru. Ndaza kukubwira rero imirwano iremereye cyane iri kubera muri bino bice. Ndaza kuva muri Rucuru nerekeze muri Warikare. Abaturage bivuganye umuzalendo cyangwa abazalendo bari bamaze kwica umwe mu bapapa bakomeye cyane, ni umuturage utuye muri bino bice. Rero abazalendo bari bamaze kwica se. Amakuru aravuga ko aba bazalendo bishwe mu buryo buremereye cyane. Ibi byabereye ahitwa Ilukumbi muri groupement ya Wasa muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu inyeshyamba z'abazalendo zasize ubuzima kuko abaturage babirayemo barabarasa. Abaturage sinzi aho bakuye imbunda, sinzi aho bakuye intwaro zo kwivugana aba bazalendo. Andi makuru akavuga ko ari intasi za M23 zikomeje zimaze iminsi zicungira ku jisho abazalendo kugira ngo badakora ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi aba baturage. Ibi byose ndaje mbikubwire, nkubwire n'amakuru menshi cyane ari guturuka muri Warikare n'imirwano iremereye cyane iri kubera ahitwa Ipinga, ndetse ni mu birometero bike cyane kugira ngo winjire muri centre ya Warikare. Ndaza no kukubwira n'andi makuru akomeye cyane kugeza ubu ngubu magingo aya ngaya. Hamaze gutegurwa indi ntambwe cyangwa hatewe indi ntambwe iganisha ku guta muri yombi no kugeza mu rukiko Minisitiri wa Justice muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Constantin Mutamba. Uyu nguyu ibyaha ashinjwa tugenda tubigarukaho kenshi. Rero iyi ntambwe yateye ndaza kuyigarukaho nkubwire rero nibikomeje kugenda bigarukaho kuri Constantin Mutamba. Uyu nguyu amakuru hari ni menshi avugwa ko ashobora gutabwa muri yombi cyangwa agakatirwa igihano cyo kunyongwa burundu. Ndakubwira ko seyase ati n'ubundi yari umuryango ugeze aharindimuka. Aya ni amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ashimangira u Rwanda kuba rwarikuye muri seyase, ati rwari rufite ishingiro. Ibi byose ndaje mbyinjiremo mubwire ko ati uyu byagiye bitangazwa na guverinoma y'u Rwanda. Yashimangiye ko rero gufata iki cyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati seyase, ati byari ibintu bikwiye. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishe amategeko y'uyu muryango wa seyase igamije kwanduza isura y'u Rwanda no gushotora u Rwanda no guharabika u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ibi rero byagiye bigenda bigarukwaho n'ubundi na guverinoma y'u Rwanda, ndetse magingo aya ngaya inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Kamena 2025 yanaganiriye kuri iki cyemezo rero cyo kuva muri uyu muryango wa seyase ku Rwanda. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse ntabwo ari ibyo gusa kuko hari uwahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yashyigikiye iki cyemezo cy'u Rwanda cyo kwikura muri seyase. Magingo aya ngaya rero mu mpera z'icyumweru gishize nibwo u Rwanda rwatangaje ko rwafashe iki cyemezo n'ubundi. Ariko kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka kimwe mu bihugu biri gukurikiranira hafi amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, cyane cyane ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Amerika iri gusubiza ari iya mbere kuko Amerika ifite navuga inyungu nyinshi cyane hagati y'u Rwanda na Kongo mu gihe byakwiyunga. Rero Amerika ikibaye cyose iri gusubiza cyangwa iri gusigasira umubano w'u Rwanda na Kongo
mbere y'isinwa ry'amasezerano azasinyirwa hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kubwira iby'ibyo mubwire ndetse ni byagiye bigarukwaho. Ndakubwira ko witwa Minisitiri w'Ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yashinjije Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu imyaka 18 ndetse na Moise Katumbi Chapwe. Aba ni bamwe mu bayobozi rero bagiye bashinjwa n'uyu Jean Pierre Bemba gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibi byose ndaje mbikubwireho. Uyu Jean Pierre Bemba rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Top Congo FM yavuze ko rero afite ibimenyetso byose bifatika ari gushinja aba bagabo Moise Katumbi Chapwe ndetse na Kabila ko bashaka guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibi byose ndetse n'ibindi nakubwiye no muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Rugezi. Ndaza kunyarukirayo ni ku kibuga cy'imirwano nkubwira ibiri kuvugwayo 5 reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 ikaze. Reka munyemerere mpere muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yongeye gukozanyaho bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo. Ni imirwano ikaze. Umutangabuhamya watubwiye aya makuru yari hano i Rucuro neza, yari mu birometero bike cyane uvuye ahitwa Kiwanja, ni mu birometero bigera kuri 40. Aha ni muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndetse uyu muturage aba ahitwa mu mujyi wa Nyamilima, aha n'ubundi ni mu mujyi umwe muri teritwari ya Rucuro. Yatubwiye ko imirwano yari ikaze kandi yamaze amasaha arenga hafi 3. AFC M23 irwana bikomeye cyane n'aba FDLR bafatanyije n'abazalendo ndetse n'aba FARDC. Guturuka ku isaha y'isa 5:25 n'imirwano yatangiye n'ubundi muri ayo masaha. Bivugwa ko M23 yari ikomeje kohereza ibisasu biremereye cyane mu birindiro by'aba FDLR. Abaturage rero bagize ubwoba kubw'ibyo bisasu byaturikaga isagonda ku isagonda muri ubu buce. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko kugeza ubu ngubu imirwano nubwo yamaze umwanya muto ariko yumvikanagamo urusaku rw'imbunda ziremereye cyane, ndetse amakuru aravuga ko hagaragayemo irasanwa ryo ku rwego rwo hejuru. Hari rero n'andi makuru avuga ko kuva mu gitondo abazalendo bari batangiye kwinjira ahitwa mu mujyi wa Nyamilima. Aha rero ni umujyi ukomeye cyane hano muri Rucuro. Ibi rero byakurikiranye no guturika kw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje kugeza ku isaha y'isa 7:20. Abaturage rero bamaze kuvuga ko ku magingo yangaya iyi mirwano batayihanganira, bafata y'umuhanda bariruka baragenda, bahungiye rero mu bice bitandukanye. Amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko bamwe banajyanye kwa muganga, abandi benshi bapfuye, harimo n'urupfu rw'umwana ufite nibura imyaka 13. Uyu kandi bivugwa ko yivuganwe n'abazalendo bari bagabye iki gitero gikomeye cyane aha mu mujyi wa Nyamilima uri kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Umukozi ushinzwe ubuzima muri aka karere ka Rucuro yatubwiye amakuru atubwira ko kugeza ubu ngubu ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo FARDC, FDLR, abazalendo ndetse n'abamayimayi barashe bikomeye cyane intwaro ziremereye cyane mu birindiro bya M23 kuva ku isaha y'isa 5:30 za mu gitondo cyo kuri itariki ya 10 Kamena 2025. Ibintu byateje guhunga kw'abaturage benshi ariko birangira M23 ibasubije inyuma bahungira muri parike iherereye hafi aho ngaho. Ndetse amakuru anavuga ko M23 yabakurikiranye. Kugeza ubu ngubu umubare w'abapfuye nturamenyekana, gusa usibye uyu mukobwa w'imyaka 13 y'amavuko wafashwe n'igisasu ubwo yarari guhunga yiruka. Ni imirwano kandi yabereye muri groupement ya Binza ije yikurikiranya kuko imaze iminsi igera kuri 2. Ni mu gihe imishyikirano hagati ya Kigali na Kinshasa ibigizwemo uruhare na Doha ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugenda itera intambwe, ndetse magingo yangaya hari icyizere cy'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishobora kujya ku meza y'ibiganiro n'ubundi
magingo aya ngaya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Saho gusa habereye imirwano kuko no muri teritwari ya Walikale abaturage bivuganye umuzalendo wari umaze kwica se. Ibi byabereye ahitwa Ilukumbi muri groupement ya Wasa muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko ubwo inyeshyamba z'abazalendo zari zigiye kwigarurira ibi bice bya Wasa bifitwe na M23, ariko magingo aya ngaya bikarangira abazalendo bahasize ubuzima kuko abaturage bahise bitabara. Bamwe mu baturage batuye muri ibi bice batubwiye ko kugeza ubu ngubu abazalendo bageragezaga kugaba ibitero hano Wasa kugira ngo bivugane aba baturage ba hano babashinja gukorana n'umutwe wa M23. Abakuriye societe civile muri aka gace bo batubwiye amakuru yuko n'ubundi imirwano ikomeye cyane iri kubera hano Walikale iri kubateza umutekano muke, ndetse bishoboka no gutuma abaturage bashobora kuhasiga ubuzima ari benshi kuko imirwano ikomeje gufata indi ntera kandi ikomeje kugenda ibatera ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru. Reka munyemerere nerekeze Kinshasa. Yitwa Jean Pierre Bemba yashinjije Joseph Kabila Kabange gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yashinje Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu imyaka 18 ndetse na Moise Katumbi Chapwe, aba ni bamwe mu bayobozi rero inama y'abepiskopi Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuganira nabo. Magingo aya ngaya rero Jean Pierre Bemba yabashinjije gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kabila wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 amaze iminsi mu mujyi wa Goma aho ari mu biganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo bakomeze urugamba rwo kubohora iki gihugu. Inama y'abepiskopi Katolika Sienko nayo yamaze igihe kinini ihamagarira ubutegetsi bw'i Kinshasa kuganira na M23, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwaranze. Mu kiganiro rero Minisitiri Jean Pierre Bemba ni Minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiraga n'ikinyamakuru cya Top Congo FM, yavuze ko afite ibimenyetso byose byatuma ashinja aba bagabo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ati ndashaka kuvuga ko inshinja Kabila na Moise Katumbi Chapwe na bamwe mu bayobozi ba Senko gukorana ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gushaka kwica umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi. Abajijwe niba ibi birego abashinja abifitiye gihamya, yavuze ko ati ndi kubashinja kandi nzabigaragaza. Yahamije ibimenyetso bishinja aba bagabo Kabila na Moise Katumbi Chapwe ngabimaranye igihe kirenga amezi 6 kandi ko yiteguye kubyerekana ahari hose. Kabila yaramaze imyaka igera kuri 3 yaracecetse ari mu buhungiro ndetse ibya politike asa nk'uwabiretse ku ruhande cyangwa akabishyira nyine ku ruhande. Yongeye kugaragara rero avuga ko ashaka gutanga umusanzu wo gusubiza iki gihugu ku murongo, ndetse ibi byanateje ubwoba bukomeye cyane abi Kinshasa barimo na Jean Pierre Bemba. Uyu nguyu ni inshuti ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Jean Pierre Bemba yavuze ko afite ibimenyetso kandi byuzuye bifatika byerekana ko uyu munyapolitike Joseph Kabila Kabange na Moise Katumbi Chapwe bashaka guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka munyemerere n'ubundi nerekeze ku byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuga kwikura muri CAC ku Rwanda. Ati n'ubundi wari umuryango uri aharindimuka. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko na mbere yuko u Rwanda rufata iki cyemezo cyo kwikura mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CAC, n'ubundi uyu muryango wari uri aharindimuka. Minisitiri Nduhungirehe yabitangarije ikinyamakuru igihe.com ubwo yagarukaga ku byo u Rwanda rushobora guhombera mu kwivana muri uyu muryango. Nduhungirehe yavuze ko kuba u Rwanda rwarikuye muri CAC nta kinini ruhombye kuko wari umuryango umaze igihe urangwa n'imikorere mibi. Yagize ati ubundi u Rwanda nta kintu kigaragara rwungukiraga muri uyu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, kuko uyu muryango uri mu miryango y'akarere ka Africa Union idakora neza. Hari n'indi mishinga myinshi y'ibikorwa remezo
yo kwishyira hamwe idakora neza. Ati rero ntabwo u Rwanda n'ubusanzwe mbere y'uko n'iki kibazo kiza rwabonaga ko rwakura inyungu igaragara muri uyu muryango wa CEEAC. Ku birebana n'uko u Rwanda rushobora kuzasubira muri uyu muryango, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bigoye cyane kuko byagaragaye ko uyu muryango na komisiyo yawo bikoreshwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo bigeze n'aho bica amategeko shingiro y'uyu muryango. Ubundi u Rwanda nirwo rwari rutahiwe kuyobora uyu muryango nyuma ya Guinée Equatoriale, kuko amahame y'ishingiro ateganya ko ibihugu bisimburana ku buyobozi bw'uyu muryango hakurikijwe inyuguti za alphabet z'igifaransa. Gusa ibyo siko byagenze, kuko mu nama ya 26 y'abakuru b'ibihugu bya CEEAC yabereye i Malabo ku wa gatandatu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko u Rwanda rutahabwa uwo mwanya wo kuyobora ibindi bihugu bigize uyu muryango, ndetse kugeza ubu ibi byatumye u Rwanda rufata umwanzuro wo kwikura muri uyu muryango. Minisitiri Nduhungirehe ati rero kugira ngo uyu muryango nk'uyu utubahiriza amategeko yawo, u Rwanda ruzawusubiramo bigoranye cyane. Ikindi ngo ni uko CEEAC burya na mbere y'uko iki kibazo kiba wari umuryango ugeze aharindimuka, cyane cyane kubera ko hari imishinga myinshi y'iterambere y'ibikorwa remezo itarigeze ishyirwa mu bikorwa. Hagati aho rero ikibazo cy'imiyoborere, cyane cyane imiyoborere ya komisiyo, aho perezida w'iyi komisiyo akora wenyine, atagisha inama cyangwa adakorana n'abandi bakomiseri, hakaba n'ikibazo rero cyo kugenzura imari, bikaba rero bitangaje kuko kuva muri 2020 nta genzura cyangwa audit rirakorwa muri uyu muryango nk'uko biteganywa n'amategeko, akaba ari nabyo bituma n'ibihugu byinshi bitagitanga umusanzu muri uyu muryango wa CEEAC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje ashimangira ko u Rwanda rwavuye muri CEEAC burundu, tukaba rero tuzawusubiramo bigoranye. Si ubwa mbere u Rwanda ruvuye muri uyu muryango, kuko no muri 2008 rwigeze kuvamo ruvuga ko ari ukugira ngo rushyire imbaraga mu yindi miryango irimo EAC, COMESA, gusa rwaje kongera kugarukamo muri Kanama 2026. 2016 murambara. Yego magingo ngaya rero nabonye rero n'uwahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yashyigikiye iki cyemezo cy'u Rwanda cyo kuva muri CEEAC. Uwitwa Tibola Nagy wahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika yashyigikiye rero icyemezo cy'u Rwanda cyo kwivana mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC, avuga ko kuvamo ntacyo bizigera bihungabanya ku Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo u Rwanda rwatangaje ko rwafashe iki cyemezo cyo kuva muri uyu muryango wa CEEAC. U Rwanda rero rwafashe iki cyemezo nyuma yo kumenya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye muri bimwe mu bihugu bigize uyu muryango, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iharabika u Rwanda. Uyu Tibola Nagy wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika yo hagati muri 2018-2021, abicishije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, yagaragaje ko iki cyemezo u Rwanda rwafashe cyari icyemezo gikwiye. Uyu mudiplomate wanabaye ambasaderi wa Amerika mu bihugu bya Guinea Conakry na Ethiopia yavuze ko CEEAC ari imiryango itagifite icyo imaze muri Afurika, bityo ko kuba u Rwanda rwarayivuyemo akaba ari bikaba bitazagira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu Nagy yunzemo ko CEEAC izaba mbi kurushaho idafite u Rwanda kuruta uko yari imeze igifite u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe kandi nawe yabishimangiye, mwabyumvishe. Si ubwa mbere rero u Rwanda rwava muri CEEAC nk'uko nagiye mbigarukaho. Ni nako kandi inama y'abaminisitiri hano mu Rwanda yamaze gutangaza ko ubwo ni guverinoma y'u Rwanda yanashimangiye ko rero yafashe iki cyemezo cyo kuva muri CEEAC
nayo irabishimangira. Rero ni inama rero y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Kamena 2025 yaganiriye rero ku cyemezo cyo ku ya 7 Kamena 2025 cyo kuvana u Rwanda mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo hagati y'ICAC, maze ishimangira ibi bikurikira. Ati ntabwo byumvikana kandi ntibikwiriye ko ibihugu bigize ICAC birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiha uburenganzira bwo gukoresha nabi uyu muryango mu nyungu zabyo bwite bigamije kurwanya igihugu biri kumwe muri uyu muryango. Rero intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nizo zikomeje kugira ingaruka ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugeza amagingo aya ngaya ibintu byanahinduye isura. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isigaye noneho ibibera muri Kongo byose bigereka ku Rwanda, amabi yose, ndetse byageze n'aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko bimaze kuba too much, bimaze kurenga, ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kurekera imvugo zibiba amacakubiri aho gashyira imbere inzira y'ibiganiro. Amerika iranabitangira. Magingo aya ngaha hari umushinga w'amasezerano azasinywa muri iyi Kamena, ntituzi itariki aya masezerano azasinyirwaho. Ibi rero byose biragenda bigarukwaho, ndetse na Minisitiri Nduhungirehe yakomoje ku byatangajwe na Destin agira icyo avuga bwana Musanzifuru. Yego, ni nko kumusubiza niko navuga cyangwa kumwunganira. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Tshisekedi adakwiye gukerensa imbaraga za FDLR zikomeje kwiyongera umunsi kundi. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adakwiye gukerensa imbaraga z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bongerera ubufasha bahabwa na leta ya Kongo ayoboye. Ni ubutumwa yatanze ashingiye ku buhamya bwakusanyijwe na Dr Alain Destin wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MSF Médecins Sans Frontières uherutse kugira uruzinduko mu burasirazuba bwa Kongo. Alain Destin yavuze ko yaganiriye n'abantu benshi bafite amakuru kuri FDLR bamusobanurira uburyo ubushobozi bw'uyu mutwe bugenda buboneka bukomeje kwiyongera ndetse n'uburyo bwiyongera umunsi ku munsi, nyamara kenshi bikerensa niyo twavugaga hejuru. Ariko Minisitiri Nduhungirehe rero yatangaje ko Tshisekedi mu by'ukuri abikerensa ariko abizi neza akabikora, kuko Nduhungirehe yatangaje ko Tshisekedi wabwiye abanyamakuru yabwiye abakuru b'ibihugu ko FDLR ngo ari umutwe ugizwe n'abarwanyi bashaje, ubwo yari mu nama y'umuryango wa Afurika yo hagati CEEAC. Rero ngakwiye gusoma ubutumwa bwa Dr Alain Destin yitonze. Urumva ahari Perezida Tshisekedi rero ati akwiye gusoma ubutumwa yitonze, we wabwiye abakuru b'ibihugu bya CEEAC inkuru y'ikinyoma ko FDLR yaba ari umutwe usigariye gusa ku izina, aho abarwanyi bayo ari abasaza babayeho mu myaka ya 30 y'inyongera kuva mu mwaka w'1994. Nibyo ngibyo. Hanyuma reka turebere hamwe ibitangazwa. Hari raporo yashyizwe hanze ejobundi na Amnesty International ishinja uyu mutwe wa M23 amabi yose ari kubera mu burasirazuba. Reka turebere hamwe ayo mabi bavuga ko M23 ifitemo uruhare, ariko nibyo M23 yagize ite yabasubije ibaha icyo bita ikibonezamvugo. Ubundi tujye ku kibuga cy'imirwano, ubundi babyita kwiyama gutanga umuburo. Yego, ubwo rero byagenze bite rero? Yego, M23 izo raporo wavugaga yazamaganiye kure za Amnesty International zishinja uyu mutwe wa M23 kugirira nabi abaturage. M23 yamaganye izi raporo n'ibirego byose ngo byo kugirira nabi abaturage. Uyu muryango wa Amnesty International uvuga ko byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego AFC M23 ivuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki ndetse nta shingiro bifite, na cyane ko bishingiye ku binyoma. Amnesty International igaragaza ko M23 ikomeje kutubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu mu mujyi uri kugenzurwa n'uyu mutwe, harimo umujyi wa Goma na Bukavu yabohoje mu ntangiriro za 2025.
raporo ya Amnesty International iragaragaza ko AFC M23 ngiri kwica ikanakorera iyicarubozo ndetse ikarigisa bamwe mu mfungwa ifite. Uyu muryango uragaragaza ko abo M23 yafashe ngo ikomeje kubafata nabi cyane ngo bikanakorwa mu bice iri kugenzura harimo Goma na Bukavu. Cyakora M23 igaragaza ko ibyo birego byose ari ibinyoma, ari bigamije kuyisiga icyasha no gukomeza guha urwaho amakuru atari yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no kwirangagiza intambwe ikomeye imaze guterwa mu kugarura umutekano mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe. Kuri tariki 30 Gicurasi 2025 nibwo iri huriro rya AFC M23 ryagaragaje ko raporo yaryo ishingiye ku makuru y'ibinyoma ya Amnesty International y'ibibera mu burasirazuba bwa Congo. M23 igaragaza ko mu bikorwa byo kubohora umujyi wa Goma na Bukavu abajenosideri ba FDLR n'indi mitwe y'abazalendo barwanaga ku ruhande rwa leta biyambuye imyambaro ya gisirikare bigira abasivili bacengera mu baturage. Iyi mitwe yahise ihereza intwaro aba baturage bo mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi, bituma ibice bikomeza kubarizwamo abasivili benshi. Biba rero isibaniro, ibi bice byose isibaniro ry'intambara. Ni ibintu M23 igaragaza nko kutubahiza amategeko mpuzamahanga ajyanye no kurengera abantu. Yes, AFC M23 kandi igaragaza ko nubwo bimeze bityo, ibyo byose Amnesty International yabiteye umugongo ntiyabyitaho muri raporo yayo yakoze, ibigaragaza uburyo rwose umuryango wogama mu gushakira umutekano w'abaturage. AFC M23 yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye bigize iyo mijyi, aho abarwanyi b'iyo mitwe mu by'ukuri byakekwaga ko bihishe. Byajyanye kandi no gukomeza gushyira imbaraga mu gukusanya intwaro zari zanyanyagijwe mu baturage, bigakorwa hirindwa ingaruka byagira mu baturage no gukomeza kurinda umutekano mu gihe iyo mitwe ikomeje ibitero shuma mu bice AFC M23 igenzura. Hatewe intambwe nini, ubuzima buragaruka, ubugizi bwa nabi bwashyizweho iherezo, aho rwose abaturage bishyira bakizana haba no mu masaha y'ijoro, ndetse mu by'ukuri intwaro hafi ya zose zari zashyizwe mu baturage zirakusanywa, amahoro arahinda, binajyana no korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi. Ni intambwe ikomeye cyakora ikomeje kwirengagizwa n'imiryango igamije inyungu zayo nka Amnesty International, cyane ko rwose ibyo bibeshyuza uburyo iyo miryango ihora igaragaza AFC nk'abanyamakosa badashakira neza abaturage. AFC M23 kandi yakanye ibyo gutwika gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ku ya 27 mbere y'uko iri huriro riharanira uburenganzira bw'abanyekongo rifata umujyi wa Goma, muri iyi gereza hadutse inkongi, benshi mu by'ukuri baratoroka, abarenga 2400 barayirokoka. Ni ibikorwa rero byatwererewe AFC M23. Yego rero, nyuma y'ibiro bya Loni bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu byagaragaje ko abagore 165 aribo bishwe bigizwemo uruhare n'imfungwa zatorotse ino gereza ya Munzenze. Umunyamabanga wa AFC M23 Delion Kimbulungu yagaragaje ko Amnesty International ipfa gushinja abantu gusa itabanje kugenzura neza igihe ibyo ivuga byabereye. Ati byabereye he? Byabereye muri gereza ya Munzenze. Ati byabaye imbere yuko AFC M23 ihagera. Uretse ibyo AFC M23 ivuga, yanakomeje igaragaza ubunyamwuga buke bw'iyi miryango ikomeje kugendera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje rero kugaragaza nanone abaturage ngo barenga 3000 bishwe ubwo Goma yafatwaga na M23. AFC M23 ivuga ko amakuru yagenzuwe agaragaza ko habonywe abantu 874 bishwe hagati ya tariki ya 4 n'iya 12 Gashyantare 2023, aho AFC M23 yemeza ko aba bishwe n'amasasu yavaga mu rugamba
rwari ruri kubera mu bice bitandukanye aho M23 yatanaga mu mitwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ndetse FARDC igakora ubwicanyi bwatunguwe nkana. Bwateguwe nkana. Rero ubwo yagaragazaga rero ibyavuye muri raporo yakozwe na Kimbulungu, yakomeje agira ati iyo mibare yindi bavuga niyo bahimbye ku mpamvu za politike. AFC/M23 kandi yanagarutse ku mvugo za Denis Mukwege uherutse kubwira France 24 ko abagize iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ihuriro ry'ingabo za AFC/M23 ngari abicanyi, igaragaza ko rero ngo bafite n'imvugo ziri mu murongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo wo kugaragaza uyu mutwe mu shusho mbi no gukomeza kuyobya rubanda. Umwe rero mu nzobere mu bijyanye n'umutekano yanenze raporo ya Amnesty International igaragaramo kubogama gukabije ndetse no kwigaragariza no kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Congo igirira abaturage bayo. Ati bigaragara ko habayeho guteshuka kureba ku mpande zombi mu buryo bungana. Ibyo bituma uburyo bwakoreshejwe mu kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bunengwa. Mu ijoro rya 27 Mutarama uyu mwaka nibwo AFC/M23 yafashe umujyi wa Goma, nyuma ku ya 16 Gashyantare iri huriro ritangaza ko ryatabaye byuzuye abaturage ba Bukavu batereranywe n'ihuriro ry'ingabo za Congo. Nyuma hakurikiyeho ibikorwa byo kurinda abaturage no guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho abaturage bicwaga bigizwemo uruhare na leta yari ikwiriye kubarinda. Ni ibintu rero bitabonwa neza nabi Kinshasa n'imiryango ikorera mu kwaha kwabo, birumvikana. Yes, M23 yanze kuryumaho. Magingo ngaya ibyivuga biranasobanutse cyane. Yego, twihute cyane. Congo ikomeje kwitambika u Rwanda. Ejo twabigarutseho ku cyumweru nibwo iki gihugu cyagaragaje ni Congo nyine nibwo yagaragaje impungenge zayo ngo ku cyerekezo ibona ko giteye impungenge cyo kuva mu masezerano cyangwa se ngo kwitambika inzira y'ibiganiro mu gihe hashize, mu gihe hagize ibisabwa kubazwa iki gihugu ngo kandi ngo nyuma yo kwitambika u Rwanda ku buyobozi bwa CEEAC cyanashinje u Rwanda kurenga ku ngingo ya 34 y'amasezerano y'uyu muryango. Gusa nahoze mbona iki cyemezo cyo kuva muri uyu muryango, nahoze mbona hari umwe mu bagande banze kubishyigikira avuga ko bitari ngombwa. Gusa Kinshasa yizere ko iyi myifatire yihanganiye igihe kirekire yatumye amasezerano adakurikiranwa, bityo akaba ataramba. Guverinoma ya Congo rero yatangaje ibi kubera ko ngo u Rwanda rwavuye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAS cyangwa se ni ECCAC. Yes, Congo yongeye gushimangira ko amakimbirane ifitanye n'u Rwanda yongerewe ingufu n'ibikorwa by'ubushotoranyi byamaganwe cyane cyane mu mwanzuro w'ibihumbi 1773 w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano usaba ko ingabo z'u Rwanda ngo zahita ziva muri Congo. Iri tangazo ryashimangiye ko ibyo bikorwa binanyuranyije n'ingingo ya 34 y'amasezerano yavuguruwe ya ECAS abuza gukoresha ingufu hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Amategeko akoreshwa mu buryo bwuzuye cyangwa se agatakaza imbaraga zose. Ibi byatangajwe na Kinshasa yemeza ko ikomeje gushyigikira inzira zo gushaka amahoro zikomeje kuyoborwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Katari ndetse na Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo ishimangira ko kugira uruhare mu nzira y'amahoro ngo ntibisobanura guhanagura ibyahise cyangwa se gutanga ubudahangarwa ku byaha bikomeye. Irahamagarira inzego z'akarere ndetse n'amahanga gushimangira binyuze mu bikorwa bifatika ibyo biyemeje byo kubahiriza amategeko, inshingano n'ubusugire by'igihugu. Yego, ukivuga bizi ko u Rwanda rukimara kwikura muri uyu muryango, ambasade ya Congo mu Burundi yahise ishishimura irandika. Mbere yuko tunyurira mu byo yashishimuye, witwa Retired General David Sejusa
bamwita Lieutenant General David Sejusa Ntinyefuza wahoze mu ngabo za Uganda UPDF, nabonye yagaragaje ko u Rwanda ngo rutakabaye rwarafashe icyemezo cyo kuva muri uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika hagati. Yego, mu mpera ntabwo yavuze ko rwahubutse, ahubwo yavuze ko yego ati rufite byinshi rwatanga bafashe. Yego, mu mpera rero z'icyumweru gishize nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yafashe iki cyemezo, urabyibuka. Yego, u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kuva muri CEEAC nyuma yo kwitambikwa na Kinshasa yanyuze mu bihugu rero bigize uyu muryango, bikarangira nyine rwimye kuyobora uyu muryango. Nahise mbona umwe mu ba ninde ni uyu nguyu ambasade y'u Burundi ya Congo mu Burundi isi igaragaza ko u Rwanda uri kumva ubwo byakurikiranye n'ukuntu u Rwanda buri ngingo yose, buri kintu cyose kibaye by'umwihariko gifite aho gihuriye n'umutwe wa M23, ubwo Kongo ihita ihaguruka. Uribuka ko hari haje itsinda rya IGVM ejo bundi hariya Igoma mu bice bigenzurwa na M23. Ambasade yarahagurutse y'igihugu cya Kongo mu Burundi yandikira umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Naho ngo Kongo ku ruhando mpuzamahanga iri kugenda igaragaza ko umutwe wa M23 ufite izindi mbaraga, ndetse ikagaragaza ko n'iyi miryango iri ku ruhande rwa M23 ndetse n'u Rwanda. Ubwo ahangaha icyo wavugaga, uyu Sejusa ni Umugande, ntabwo ari umunyekongo, ntabwo ari Umurundi, ntabwo ari Umunyarwanda. Ariko mu by'ukuri kuba u Rwanda rwaravuye muri uyu muryango ntabwo bisobanuye ko ruyobewe ko narwo icyuho cyarwo kizagaragara. Avuga ko uyu muryango urimo ibibazo koko, kandi kandi u Rwanda rukwiye kuba ruhari kugira ngo rufashe mu kugira ngo bikemuke. Ngo nta n'icyizere gihari cy'uko hari intambwe yaterwa mu gihe u Rwanda rwaba rudahari, kuko urabyibuka muri 2023 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yandikiye witwa Azali Osman wari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, agaragaza ko u Rwanda rwababajwe no kuba rutaratumiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize nyine ECAS. Yego, ni ECAS cyangwa se CEEAC yabereye i Kinshasa. Byari nyuma y'itegeko ryo kwima ubutumire u Rwanda ryari ryatanzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni ukuvuga ngo hari inama yigeze kubera hari i Kinshasa, Tshisekedi yanga ko u Rwanda rujyayo kandi mu buryo butemeranyije n'amategeko. Rubajije impamvu, rubajije ibisobanuro ntibyatangwa. Ibi byaba ari agasuzuguro rero. Ku kibuga cy'imirwano twinyabyeyo turebera hamwe amakuru ari kugenda turukayo. Hari imirwano muri teritwari ya Masisi yabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse no ku cyumweru bari bakozanyijeho. Biravuga ko mu bice bya Masisi hano muri Nyabiondo, muri centre, imihanda ihuza deja Masisi centre ndetse na Nyabiondo, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Yaranzwe n'imirwano ku mugoroba ku cyumweru ndetse mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 8 ndetse no kuwa mbere tariki 9 Kamena. Abarwanyi bo muri Wazalendo ya APCLS cyangwa se Alliance des Patriotes pour une Congo Libre Souverain, ni umutwe wa APCLS nyine uyobowe n'uwiyita ngo General Janvier Karayire wakozanyijeho na M23. Amakuru atugeraho rero ava muri ibi bice aravuga ko inyeshyamba za M23 ngo zatangije igitero ku birindiro bya Wazalendo biri ku musozi wa Kikonda, ahantu ngo hari strategique ngo hafi y'umudugudu wa Bukombo. Abo Wazalendo rero ngo bashoboye gusubiza inyuma icyo gitero kugeza mu mudugudu wa Bukombo uri hagati ya Nyabiondo na Masisi centre, bituma imihanda ihuza ibyo bice ihungabana, umutekano muri iyi mihanda uhungabana. Amakuru twahawe n'abaturage rero kandi batuye aha ngaha, hari wa mutaramu wacu ujya udutegurira amakuru, avuga ko ngo bamaze amasaha rwose bahangayitse cyane kuko ngo abarwanyi ba M23 ngo bari mu mudugudu wa Bukombo kugeza kuva mu ijoro ryo ku cyumweru cy'igitondo cyo kuwa mbere.
ari naho abazarendo ba APCLS bongeye kurasa kuri M23. Ako kandi ngo bari mu bwoba bukomeye, ubwo n'abaturage batuye aha ngo bari mu bwoba bukomeye kuko hari kumvikana intwaro ziremereye ndetse n'into. Hanyuma muri Rucuru naho haravugwa ikozanyaho, abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ngo babashije gusubiza inyuma mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 9 Kamena igitero cyari cyagabwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanyije n'inyeshyamba za FDLR mu mujyi wa Nyamirima muri Binza, muri ya Binza. Igitondo cya kare rwose ibikorwa by'ahanga byari byahungabanye, ariko byaje kongera gusubira mu buryo mu masaha ya saa 5 z'amanywa yo kuwa mbere. Aha muri Rucuru naho haracyumvikana imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ejo twababwiye imirwano yaranze ukwezi kwa Gicurasi, ibice bya Kishishe na Bambo byari bikomeye cyane, ndetse ibice bya Kishishe, uruhande rumwe rwa Kishishe ruracyarimo abazarendo, kuko hakiri akazi gakomeye. Muri Walikare rero ngo M23 yakubise ahababaza Wazalendo itwika n'ibirindiro byayo. Yego, umutwe wa M23 wirukanye bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo bitwara nka gisirikare, kabisa, mu mudugudu wa Mulema muri groupement ya Kisemba ho muri teritwari ya Walikare, nyuma yo gukubitwa bakanamburwa intwaro. Ni imirwano ikomeye rero yabasekeranyije kuva mu cyumweru gishize. Rero tariki 8 Kamena 2025 hari kubera imirwano hano Walikare. Ni amakuru avuga ko ingabo za M23 zari zaturutse ahitwa Kalongwe, zateye ibirindiro bikomeye cyane by'abazalendo byari biri hano Mulima muri groupement ya Kisimba mbere yo kwigarurira aka gace. Nyuma y'uko rero abazalendo ngo bari bamaze guhunga, M23 yahise itwika ibirindiro byabo ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mbere yo kuhava ikagenda. M23 iri kugenzura ibice byose byo muri groupement ya Kisimba kuva muri Gashyantare uyu mwaka, ubwo yinjiraga muri ino teritwari ya Walikare. Yego, muri Kivu y'Amajyepfo rero reka turebere hamwe iby'ibitero umwanzi ngo yabyutse agaba mu Rugezi. Abatuye hari ibyo bari gutangaza bavuga ko twirwanaho yarashweho na coalition. Ni ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa zabyutse zigaba ibitero mu Rugezi n'uduce tugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 twirwaneho. Ntibisanzwe kuko ngo barashisha kurashisha gusa imbunda ziremereye ngo n'intoya bazikoresheje. Noneho ibi bitero iri huriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ziguriyemo cyane cyane z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR, ngo ndetse ngo n'igitero kikaba cyari kirimo donc ngo harimo n'aba FARDC. Ngo ni ibitero bagabye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere tariki 9, aho babigabye mu duce two mu Rugezi. Amakuru avuga ko izi ngabo zigona ku ruhande rwa leta mu kugaba biriya bitero zakoresheje gutera ibibombe ndetse n'izindi mbunda zirasa kuri. Umutangabuhamya waduhaye amakuru yavuze ati ntibisanzwe iki gitero umwanzi ari kukirashishamo intwaro zirasa kure gusa, kandi ari kurasa ari kure akerekeza ahari twirwaneho na M23 ndetse n'ahari abaturage. Hanyuma yongeyeho kandi ati amakompora niyo ari gukoreshwa n'ibindi bibunda biremereye ubu birakomeye cyane, nta SMG n'imwe irakoreshwa kuva mu gitondo cya kare, bitangaje nimugoroba. Ihanga rero rikomeye hagati y'impande zombi riri kubera ku musozi wo kwa Didasi ndetse n'ahazwi nko ku bitaro ugana ahahoze ari kwa Chef Sabune. Ni mu gihe iyi mirwano yabereye i Mushikacika, agace gaherereye mu gice cyerekeza i Gasiro aho umwanzi yaturutse. Rugezi yagabwemo ibi bitero yaherukaga kuberamo imirwano mu byumweru 3 bishize. Nyamara uyu mutwe watwirwaneho no M23 bigenzura iki gice cya Rugezi kuva mu mpera z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka, uko utewe usubizwa ndavuga nyine coalition kwiteye isubizwa inyuma. Noneho rero kandi ku rundi ruhande andi makuru avuga ko iyi mitwe yombi yagabweho ibitero yabonye umusada ukomeye, kabone nubwo aya makuru atagaragaza aho umusada watwirwaneho na M23 waturutse. Gusa bikekwa ko baraturutse mu Minembwe centre, bityo umwanzi akaba ari gukubitwa kubi muri aka kanya muri turiya duce dukomeje kuberamo ihangana rikomeye hagati y'impande zombi zihanganye. Kimwe cyo kandi ngo nta ruhande rurahunga, bigaragara ko bakesurana, buri umwe yashiritse ubwoba.
bari kurasana isasu ku rindi yakoca aha mugeze. Mbona bitoroshye n'aka na gato. Rero hanahisha uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buri gutegura ibitero simusiga karahabutaka kuri M23. Yego. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 n'uwo twirwaneho. Ubuyobozi bwabo bwatangaje ko bwamaze kumenya amakuru y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari gutegura kubagabaho ibitero simusiga. Ni amakuru yashyizwe hanze na Kone Nanga, ni umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23, aho yatanze ubutumwa ndetse akoresheje ubutumwa bw'amajwi yacishije kuri Telegraph. Rero yavuze ko kugeza ubu ngubu Tshisekedi arimo gutegura ibi bitero. Yasobanuye ko ibiganiro bigamije kumvikanisha leta ya Kinshasa na AFC/M23 byaberaga i Doha muri Qatar, ati ntabwo bigifite agaciro, ariko ashinja Tshisekedi kugaragaza ko ashaka intambara aho gushyira imbere ibi biganiro. Yakomeje avuga ko ibiganiro bibangamirwa na Perezida Tshisekedi, we wumva gukoresha intambara ko aribyo byazana igisubizo kirambye. Yumva ko nta kindi yakora ngo ni uretse kurwana. Yego. Hanyuma hatangijwe propagande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa guverinoma ruri gufata abana b'urubyiruko bakabambika impuzankano zishaje, bavuga ko ngo ari urubyiruko ngo M23 yagiye ifata mu bice yagiye ibohoza ngo ikabinjiza mu gisirikare ku gahato. Mu rubyiruko bamwe bakaba batarageza no ku myaka ngo y'ubugimbi, amaso yabo rwose ngaracyarangwamo n'ubwoba, bavuga ibintu biteye ubwoba. Ni byatangajwe n'umwe mu banyamakuru bo mu kwaha kwa Tshisekedi. Ubwo wumve propaganda nabo batangiye gukora. Abo bana berutse gutoroka amaboko y'inyeshyamba za M23 bahoze babagaragaza, ngo batanga ubuhamya buteye ubwoba ku buryo bashyizwe ku ngufu mu gisirikare ndetse n'icarubozo bakorewe mu makambi y'imyitozo y'igisirikare. Noneho abo bana bari munsi ngo y'imyaka y'ubukure, ubu barinzwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, bafashwe mu buryo butandukanye. Umwe muri bo avuga ko yajyanywe ku ngufu ubwo yari mu rusengero. Umwe yatanze ubuhamya ati ubwo ni bimwe muri script babandikiye bati mutangaze ibi, ati banyakuye ku ngufu mu rusengero rwacu Iminova. Abivuga rwose abishishikariza ijwi rye ririmo n'igihunga, abivuga n'igihunga. Undi musore avuga ko avuga uburyo ngo yafashwe ubwo yitabiraga inama. Urumva? Avuga ko ngo ati twari twaje kwitabira inama, baratugose batujyana ku ngufu icanzu aho badutoje imyitozo ya gisirikare. Ubuhamya bwa gatatu nibwo buteye ngo agahinda kurusha ubundi. Umwe ati ndi umwana w'umusirikare, baraje batumenagurira amazu baradufata, ati jye n'inshuti zanjye baratujyanye ku ngufu, benshi mu bo twari kumwe ati barapfuye mu gihe cy'imyitozo, ati twagize amahirwe yo gutoroka. Abo bana kandi bamwe muri bo bakigaragara mu myambaro mishya bahawe n'abarwanyi bashya ngo ni imyambaro mishya bahawe n'abarwanyi ba M23, uko babayeho ngo babayeho nabi, ngo imyitozo ngo y'inkazi bahawe itangana n'imyaka yabo ngo yakorwaga, ndetse ngo n'ubwicanyi bukorerwa ngo abagerageza guhunga cyangwa se abatumvaga amategeko ya M23. Ubu noneho apati yari ya maraporo ya Amnesty International twahoze tuvuga M23 yamaganiye kure, Kinshasa nayo iracyakoze iba muri Winika. nta nubwo izarekera mu gihe M23 n'ubundi ikomeje kwirusha imbaraga. Ku ruhande rundi kandi mu bice bya Uvira urumva hari inama iteganyijwe tariki 21 Kanama. Urumva? Gusa ngo ni inama izabera muri uyu mujyi wa Uvira iyobowe na guverinoma Kinshasa, ariko ni iby'agateganyo kubera ko nifatwa se tuzatuvuga ibindi. Intego nyamukuru y'iyi nama rero ngo ni ukwerekana ko intambara atari yo mibereho ya buri munsi y'abatuye Uvira, kuko uwo mujyi ngo utigeze ugwa mu maboko y'inyeshyamba, kandi ko ngo ibikorwa by'ubuzima bikihabera mu mutuzo, nk'uko byatangajwe na Christian Sadiki Bahati, n'umwe mu bategura icyo gikorwa. Urabizi ibikorwa by'ubusahuzi bibera muri uyu mujyi, abo baradutangaza ko ngo ntari ubuzima ari bwiza muri Uvira.
noneho rero we yagize ati ni igikorwa kigamije gukomeza amahoro n'ubusabane hagati y'amoko atandukanye y'abaturage bahatuye, ariko kandi no guteza imbere ubucuruzi n'ubushabitsi biciye mu igurishwa ry'ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, ibinyobwa, ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye. Tariki 21 Kamena, ukurikije imyiteguro ya M23 iri gukora, urabona iyi tariki iza kugera iyi nama ikaba cyangwa M23 iraba yafashe umujyi? Birashoboka. Birashoboka kuba yaba yafashe n'umujyi wa Uvira n'ubundi magingo aya ngaya ama operation. Icyo amahirwe ni iki? Uvira iraba yafashwe tariki 21 Kamena? Yego. Yego, ntago nshaka tubiganiraho, twikomereze. Yego, yitwa Ambassadeur Parfait Busabizwa. Yego, yatanze rero impapuro zo guhagararira u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Parfait Busabizwa yashyikirije Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Kongo Denis Sassou Nguesso impapuro zimwemerera Kongo Brazzaville. Yego, ni Kongo Brazzaville. Yego, impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu. Ni igikorwa cyabaye mbona cyabaye ku ya 6 Kamena 2025. Ni mu kiganiro rero bagiranye na Perezida Denis Sassou Nguesso, yahaye Busabizwa ikaze anamumenyesha ko yishimiye umubano n'ubushuti bw'u Rwanda na Kongo bifitanye. Yavuze ko rero ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi riri ku rwego rushimishije, anashimangira uruhare rwa Perezida Paul Kagame muri gahunda yo kuzamura ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byo muri Afurika yunze ubumwe. Ambasaderi Busabizwa nyuma yo gutanga ubu butumwa yahaye Perezida Paul Kagame ubutumire, amubwira ko Denis Sassou Nguesso ngo yishimiye ko Parfait ahagararira u Rwanda muri Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Anizeza ko azakomeza gushimangira ubufatanye n'umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Yes, hanyuma umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa DIGP Vincent Sano yasabye abapolisi bitegura kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrique MINUSCA gukomeza gukora neza barangwa n'ubunyamwuga kugira ngo barusheho guhesha ishema igihugu bagiye guhagararira. Ni ubutumwa yatanze kuri wa mbere tariki 9 Kamena ku cyicaro gikuru cya polisi ku Kacyiru, ubwo yagezaga impapuro ku bapolisi 140 bagize itsinda Rwapsu yes, ndetse kugera ku rya 10 ni itsinda deja riyobowe na Senior Superintendent of Police SSP James Karasi, bitegura kujya gusimbura bagenzi babo bamaze igihe cy'umwaka bakora ibangi mu murwa mukuru w'icyo gihugu. DIGP Sano yabashimiye ubwitange n'imyitwarire myiza bagaragaje mu gihe bamaze bahugurwa, abashishikariza gukomeza kurangwa n'indangagaciro z'ubunyamwuga, gukorera hamwe no kubahiriza umuco w'abandi bazahurira nabo mu kazi. Ati mwagaragaje ko mwiteguye byiyongera ku kuba mufite ibikoresho bihagije n'ubushake bwo gushyira mu bikorwa inshingano. Murasabwa gukomeza kurangwa n'ikinyabupfura n'ubunyamwuga. Ati ntimuzibagirwe ko muhagarariye igihugu, muharanire kugihesha ishema, mugaragaze indangagaciro, kuba abambasaderi b'amahoro n'ubunyangamugayo nk'umuco ubaranga. DIGP Sano yabibukishije kuzatera ikirenge mu cya bagenzi babo, bakomeza ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kubaka imibanire myiza nabo no gukorana neza n'izindi nzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. DIGP Sano rero kandi yabashishikarije guhora bumva ko bafite inshingano babazwa kandi bagakoresha neza ibikoresho bazaba bifashisha mu kazi. Kuva mu mwaka wa 2014 nibwo u Rwanda rwatangiye kohereza abapolisi mu butumwa
bwo kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrica, aho kuri ubu bufite imitwe ine y'abapolisi bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu aribyo Bangi, Bangasu ndetse na Kaga Bandoro. Umutwe wa Rwapsu ushinzwe by'umwihariko gucunga umutekano w'abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Intebe, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa yihariye y'Umunyamabanga Mukuru w'Umuryango w'Abibumbye SRCG ndetse n'abamwungirije, ndetse n'umuyobozi w'ishami rya polisi ya MINUSCA. Tugana ku musozo rero, yego muri Uganda Colonel James Kasule uyu nguyu yafashwe ashinja ubujura, ariko General Muhoozi yahise ategeka ko arekurwa. Nk'uko rero amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abivuga, iperereza ngo rigiye gutangira, ariko uyu Colonel Kasule n'itsinda ry'abasirikare bamurindaga barekuwe nk'uko Muhoozi abivuga. Rero mu nyandiko zaciye kuri Twitter, General Muhoozi mu gitondo yagize ati, ndumva rero abashinzwe iperereza bacu bafashe Colonel Kasule kubera ikintu runaka, ati narekurwe. Uyu musirikare rero ukomeye yonongeyeho ko Colonel Kasule ati n'umwe mu barwanyi bacu ba kera, ati ndamuzi cyane, nzamwitaho ubwanjye. Ku mugoroba rero ku cyumweru nibwo ikinyamakuru Chimp Reports News cyatangaje ko amakuru avuga ko Colonel Kasule usanzwe ari umuyobozi wungirije wa diviziyo ya kabiri ya UPDF yatawe muri yombi ku wa gatandatu nyuma yo gushyirwa mu majwi mu byabereye mu karere ka Mubende birimo ni agace kaberamo ubucuruzi bw'amabuye ya zahabu. Raporo rero ibanza yerekanaga ko ubucuruzi bwa zahabu bukorwa mu buryo budatunganyije ndetse butemewe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yanemeje ko mbere ko iyi modoka ya gisirikare yahawe Colonel Kasule yasanzwe ahakorewe iki cyaha, bituma havugwa byinshi bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo wa gisirikare muri iki gikorwa kivugwa kugeza ubu. Magingo yanga rero Muhoozi we icyo avuga nuko uyu Kasule yarekurwa agakurikiranwa ari hanze, kuko ngo n'umwe mu barwanyi bakomeye cyane kandi bitangiye igihugu. Okay, nibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane. Dushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura, wakoze cyane Bwana Fagikenya Mura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.